najčeri, a? Rečni Anđeli se zove njen tim. Rečni Anđeli se zove njen tim, a Gospojica je 91. Padaš 91. godište, dakle, još uvijek ima 19 godina, još nije napunila 20. Ali možete glasati za nju. Možete, naravno, punoletna je. Nije malo da... Najbolji se samo jedno za sad. Što ne rekao, Gajević, glasa dame piše. Broj 4, Nigerija, a zanimljivo. Na poču? Poča, ne znam da li ima slučajno. Nema. Siguran. Kad to na poču 100%. Dobro, ide. Što ne glasa na poču?